Traveria witwa Vini Junior Peksan Vini ahagaze kuri baro ya Vinicius Junior bagarikiza mu burenganzira atitera baro ariko Vini abanza kumwereka ati banzura bariya bariko baragundagurana anza gutera umupira ro attention katro barayipasa ariya shotamu panguro ariya attention biracakomeye attention Please don't change your channel. Stay with Radio PJ Classic FM. We play good music. Goal, 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 goal. Antonio Rw'Abana. Kora amakosa akomeye cyane abasore b'ikipe ya Elche mu murongo uzibira bafata umunyezamu baramu expose batishaka baguturitse bakwice. Vini Junior Peksa da Silvaria tanga pase nziza cyane ku mugabo witwa Federico Valverde rekura Maria Misiri Intercontinental nyezamu turakora karashi umupira upangura garo hagati mu kibuga Pirro gendura tembo sango witwa Tony Rudiger anahagaze serekamo baro neza cyane yari abasore b'ikipe ya Real Madrid. Real Madrid kimwe Elche ubusa. Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness, radio station number 1. Antonio Rudiger. Tony Rudiger. Bwira ekipe Elche ati welcome hano kuri Stadio Santiago Bernabeu. Attention katramera basubiye abaso ekipe ya Madrid Brahim Diaz. Gonga pass ariko. Fran Garcia Garabaro kwa Federico arakurasa Federico rasamwo Please don't change your channel. Stay with Radio PJ Classic FM. We play good music. Atiwe Petro nturi ku rwego David uri muto Victor Crush niyo mpamvu ukinira ekipe nka Elche Redondo niyo mpamvu ukinira ekipe nto cyane y'abana bamwita Federico Valverde kontra baro neza cyane hariya metero 18 zonyine zari zihagije terra baro hariya rayorienta itereka muri 90 ouverture intérieure du pied droit nyuma yo gufata Pep Guardiola akamukubita inkozi zo mu ruhorihori hariya fata ekipe Elche n'abaterurayo bikasi Federico Valverde 2 Real Madrid 2 Elche ubusa. Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness, radio station number 1. Abwo nuko ati y'amaranga urumva Real Madrid ngo abakinyi baravunitse ibiki n'ibiki kipe ko barazihagira kuri Santiago Bernabeu
ivy'abagwaye Mbappe si hari ngurumva Jude ngurumva bande ivyo ntoba Diego. Attention! Unasikiliza PJ Classic FM 97.3, Sound of Happiness, radio station number 1. Nkivuga ati ibibondo bizanye he, nkivuga ati aba bantu bajanye he, nkibaza nababo baraza kubigenza bate. Yitwa Daniel Leanes, terra bararia karaga pase muri dogre 80, arondera umutwe w'umugabo yitwa Dinwisan, tereka ko neza cyane hariya. Dinwisan nta kindi cyo gukora atari kudepoza baro muri file. Real Madrid bitatu, Elche ubusa. Bati ceceka, tekana, hori ikibazo cawe. Ati nivyo turabana ariko twambaye umwambaro w'ekipe ya Real Madrid. Real Madrid bitatu, Elche ubusa. Hello. Please don't change your channel. Stay with Radio PJ Classic FM. We play good music. Ati bintu Abduraza kuri kurivugisha ngo urumva ngo turabana n'ibiki tereka ekipe tuyihavye tuyikubite mu gatatu. Terra baroneza cyane hariya. Kubita nka dogre 80 hafi 90 hariya karaga umupira ugenda wizunguriza mu kirere. Arondera umugabo yitwa Dinwisan. Tereka baro ku mutwe hariya deposa moneza cyane atakibazo na kimwe. Real Madrid bitatu ekipe ya Elche ubusa. Ka ekipe ko baragakubita neza cyane atakibazo na kimwe. Gahunda ka ekipe nuko kababaza. La ma ekipe bagaragara ko atishoboye nayo. Ariko Elche bahituma abanyeshuri muri secondaire kweli. Abanyeshuri muri secondaire nibo bagomba gutuma ekipe Elche bakayihavya bakayikubita bakayigirisha ikintu bita umupira w'amaguru. Elche ndakubonye ntumbonye. Kubonye ntumbonye pe. Tuma na muri seconde. Attention katoza. Ati twebwe ntaco dufise two kubaza. Attention reka turaberia abasore ekipe Elche bagiye kugishaka. Attention kirajamwo. Please don't change your channel. Stay with Radio PJ Classic FM. We play good music. Goal, 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 goal! Manuel Angel! Ati mwanshimye rimwe, munshima kabiri, munshimagiza ubwa gatatu. Atugona kinye vyose vyiza sinova mu kibuga nabonye igitsindo hano. Manuel Angel abwira ekipe yitwa Real Madrid ati ndagukinira ariko no kugutsinda birashoboka. Tereka mu gitsindo kimwe rukombe ca ekipe ya Elche.
Manuel Angela duga ufashe ekipe ya mbere hariya anababwira ati bitatu mwabitsinze ariko reka kigira kane muri match nanje ndacitsinde. Real Madrid bitatu Elche kimwe. Manuel Angela atamazamu arasa ati hose nico kimwe nta buryo ntabo bamfu ati yose arasa reka ndabishemo. Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness, radio station number 1. Atamazamu yose nico kimwe. Ariko bigaragara ko akinye neza n'ibikura ko yakinye neza ubwo yo kwitsinda. Manuel Angel Real Madrid bitatu Elche kimwe. Attention katuraba ariko abasore nk'aba Federico Valverde bicaye kuri bench basamukomeye amashi bati courage nta kibazo bibaho mu mupira w'amaguru. Ati bibaho. Attention katuraba ari la 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 Please don't change your channel. Stay with Radio PJ Classic FM. We play good music. Ya mbega bagardien. Reka ekipe bayihanukiriye. Reka ekipe ikubitwe izakabwana. Reka ekipe ikubitwe zose zibaho. Reka ekipe bayihanikirize nejo bundi ntizisubire. Munyezamu adugaje gukinira hagati mu kibuga umwana yitwa Rutagira bayamubonye. Rekura baro ndende imbere hariya. Amubwira ati isumbura ukugereyo ndaguhere. Rutagira tereka mu gitsindo cya kane cya ekipe yitwa Real Madrid. Real Madrid Bine Elche kimwe. Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness, radio station number 1. Bego mugardie we. Ya pa. Kipi kubiswa n'abakuru, kipi kubitwa n'abana. We. Bego mugardie we. Bagardie baragwira. Minota 90 yuzuye bongeye 5 umwe bamaze guhera byumvikana ko tugeze ku minota 91. It's a full time kwa West Ham na Man City safety pour Courtois. What a safety pour Courtois. Kuramo bararia yamaze kugeramo. Umwe ari karabitanga undi ari karatabara equipe. Angel da Silva yamaze gutereka mu bararia. Amupira utereka muri konaria. Pedro sagiye kuyikaragaria ikaraze. Attention katrabaria biracakomeye ariko umupira uja kurengera ku rundi ruhande. Umupira uja kurengera ku rundi ruhande. Ane ubonera ko abagardie batandukanye. Thibaut Courtois ariko arayitabara. Mu gihe undi hariya Dituro ekipa ariko arayigaba. Thibaut Courtois arayitabara. Undi yiwe agafata agashira ku kirangozo. Alvaro Carreras yecariye yatekanye witwa Eden Militao. Yecariye batekanye nta kibazo na kimwe.
Attenzione reka turabiri asunika baro imbere umupira ukuraho hasigaye amasegonda make kugira ngo match irangire. Attenzione reka turame Dieter umupira ukuraho umupira munini imbere hariya Jado Camavinga akora recuperation neza cyane hariya. Umuhagarikizi ati it's a full time.